Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Donusria. Oke guys, kita akan ngerujak jeruk Bali guys ya. Ini dia videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oke guys, kita beli ya. We'll go Ya, through the wastelands, through the highways, mulai guys. till my Jeruk Balinya tadi kita beli ya. Besar guys ya. Harganya murah guys, 35.000 aja. Ini dia guys. Wah. Oke guys, kita kupas dulu jeruk Balinya ya. Ini ada bumbunya tadi ya. Rujaknya guys. Merujak jeruk Bali guys ya. Kita kupas dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita potong guys ya. Guys, dari iris dulu ya guys. Oke, guys, buka ya. Tadi di atas dulu guys ya. Ini cara bukanya guys. Guys. Pasal itu guys. Guys, kita angkat dulu bentuknya ya guys. Ini ya. Kita bersihin dulu guys ya. Ini lupa guys, diwarnain guys. Bener ya nih guys, manis guys. Bersihin dulu guys ya. Cara kupas jeruk Bali guys ya. Guys, jadi nggak terlalu tebal kulitnya guys ya. Udah bersih guys ya, belah dulu guys. Oke guys. Guys, kita dulu ya. Cocok ya guys. Taruh bawah dulu guys ya. Ya. Guys, bisa mulai guys. Oke guys, kita ambil dulu ya supaya kita rasa dulu guys gimana rasanya manis. Bismillah guys, makan cuy. Bismillahirrahmanirrahim.
Manis guys. Ini ya guys. Kita cocok ya. Pakai bumbunya ada sediain tadi sama istri ya. Cocok guys. Kita cabai rawitnya guys. Cocok yuk. Cocok guys. Ayo makan. Mantap guys. Sedap. Guys. Cocok lagi ya. Cabai ya guys. Cocok ya. Makan cuy. Sedap guys. Nice. Sedap guys. Boleh dicoba guys di rumah ya. Manis rasanya. Ini malam-malam rujak nih guys ya. Sedap banget guys. Ayo makan. Mantap guys. Dan cocok lagi guys ya. Boleh guys. Ayo makan. Parah guys. Makan cuy. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.